Ngithanda ukulibingelela lonke ngegama lenkosi yethu Jesu Kristu. uNkulunkulu wethu osithandayo usipha ilizwi. Abanye bathi isinkwa sokuphila. Sengathi lawe lesi sinkwa salamhla singakuphilisa. Njengoba sesiphilise abanengi, saba lethemba lezinkulungwane. Elaletha uJesu lapha ukuthi azoba ngulizwi ophakathi kwethu. Leli lizwi liyinkemba esikanxa zonke. Liyaphathisa, liyelapha, liyabusisa, linika ithemba, lenza umuntu azizwe elengakibo, elekhaya elipheleleyo. Alenzi kuphela ezwe, liyamqinisa ukuthi abekwazi ukuthi ulengakibo, ulekhaya, ulendawo yokubalekela, ulendawo yokucatshela okubi, ulendawo yokuthokozela. Kule ingoma ehlatshelwayo engake ngayizwa engiyithandayo, ithi ngilomhlobo ligugu ngimthanda kakhulu. Ingoma leyo iyakhuluma ithi sizahamba ndawonye, sizahlala ndawonye mina naye. Ingoma eveza umuntu olethemba elibusisekileyo, umuntu okwaziyo lapho athemba khona, lapho athi nxa kumnandi ahlabele ingoma yakhe esiya khona. Nxa sizangena ke elizwini ngokwalo, ngifisa sifunde isihlabelelo 61. Safunda isihlabelelo 61 bese siba lomthandazo. Ngiyafunda manje. Hear my cry, O God. Attend unto my prayer. From the end of the earth will I cry unto you, when my heart is overwhelmed. Please lead me to the rock that is higher than I. For you have been a shelter for me and a strong tower from the enemy. I will abide in thy tabernacle forever. I will trust in the covert of thy wings. For thou, O God, has heard my vows. Thou hast given me the heritage of those that fear your name. You will prolong the king's life and his years for many generations. He shall abide before God forever. Oh, prepare mercy and truth, which may preserve him. So I will praise thee forever, and that I may daily perform my vows. Inkosi kayibusise ukufundwa kwelizwi la. Baba wethu osezulwini, nanti ilizwi elibusisekileyo elikhuluma ngawe njengendawo yethu yokucatsha, njengendawo yethu yokuvikeleka, njengendawo yethu yethemba. Ilizwi elisikhombisa lisitshengise indawo eyokuzokukhonza ethabanekelini, ukuzohlala phansi kwakho, ngaphansi kwamaphiko akho, siphephe, sibe lethemba, sibe lomthunzi, sibe lakho konke okubusisayo. Busisa ozakuzwa leli lizwi, kalibe kuye isinkwa sokuphila, kalibe kuye indlela, kalibe kuye lithemba, kalibe kuye yilokho okuzafeza usindiso lwakhe. Busisa sonke esiphakathi kwalinkonzo ngoJesu ngiyakhuleka. Amen. Ilizwi lalamhla njengoba ngifundile, wena ule Bible lakho elesiZulu, ule Bible lakho eleshona, ule Bible lakho ngolimi oluzwa ngcono. Ngithanda ukuthi ngibale ngesingisi ukwenzela ukuthi sizwe ngokuchiyana kwezindimi. Kodwa wena ule Bible olizwa ngcono, njengoba ngikhuluma ngesindebele, ngizatolika lapha kafeaturesanyana amavesi la engiwafundileyo. Nxa ngiwatolika ngifisa ukuthi wena ukhangele eBhayibhelini lakho unanzelele imica lamabala akhethekileyo akula amavesi. Ngifisa ukuthi
ngikhulume lawe ngisithi mina indawo yokucatsha nxa kukubi ucatsha ngani. Ngiyakhumbula ngelilanga ngesikhathi sempi sasihlezi endaweni yokudlela ngesingisi kuthiwa kuse kitchen ngesindebele emkulwini sasihlezi kuleyo ndawo kufike izethekeli ngekhaya. Kwakufike umama omdala ebuye labantwana abafowethu. Umama omdala wayefikile ngalolo suku kwabe kumuhle kakhulu lathi esasijayela ukuthi nxa kulabantu bemzini ukuthi ehlalani kachana ngalelo langa sabizwa kwathiwa kasibuye eduze ngoba kwakubuye umama omdala. Kwakulusuku oluhle kakhulu olumangalisayo. Umama omdala ke wayephekelwe konke ukudla ongakukhumbula okuhle phela sasisekhaya. Emkulwini ekitchen sihlezi sonke siqaqele sihlezi kakuhle senze isigombolozi esihle silandela umduli wendlu oyisigombolozi. Kwakulomuntu wonke ubaba wayekhona umama wayekhona abafowethu abadala babekhona abanawami babekhona. Kulusuku olumnandi. Nxa sithi kwakuphekwe kwaba kuhle uyakwazi ukuthi kule nyama yenkomo ikhona kule nyama yenkukhu ikhona kwase kubekwa lokunye ukudla okuchiyeneyo okumnandi kwakubekwe khona kusenzelwa umama omdala labafowethu laba befikile kwakulomcaba. Umcaba angiwazi ngesingisi abawaziyo bazakhuluma ngelilanga obabuze. Umcaba ayisikho kudla kokudlala ikudla okumnandi. Kwakudliwa ke umcaba wawudliwa ngesandla kufakwe ukudla lokhu nxa kuphakulwe umuntu akhongozele ngezandla zakhe awuphiwe umcaba adle esandleni sakhe. Kukumnandi ke kwakuyisikhathi sempi ngifuna hleli bekwazi kwakuyisikhathi sempi ngalelo langa kwakulusuku kanti zizakhala impi yenkululeko eZimbabwe kanti uzakhala uhlamvu kuduma umbhobho sithe nxa sesiqaqele sihlezi silindele ukwamukela umcaba kwazakala ukuduma kombhobho kukhala umbhobho akula muntu watshela omunye ukuthi sokumele kwenziweni. Waphuma ubaba kwaphuma ubhuti omdala kwaphuma abafowethu bonke kwaphuma umntwana kwagijinywa wonke umuntu waqonda endaweni athembe khona ukuthi angacatsha. Ubaba wangena emasimini nxa esesixoxela indaba wangena wahamba emgelweni umgelwana wafika walala phakathi ukwenzela ukuthi acatshe athole indawo yokucatsha. Obhuti abadala abafowethu bayacatsha labo kwezabo indawo. Kwakuyisikhathi sehlobo so bagijima umuntu wacatsha la endaweni yakhe abanye bangena emasimini amakhulu bangena phakathi komumbu balala khona ngani. Ubusuku bonke bengekho abantu abasala endlini ngumama lo mama omdala labafowethu laba ababengalandawo yokucatsha ababengayazi. Umama isibindi sakhe kwaba ukuthi angeke achiye udade wabo la angeke achiya abantwana bakadade wabo la. So thina sabaleka sathola indawo yokucatsha sacatsha ngenhlanhla enhle. Bonke abasala endlini baphepha akula ngozi yabehlelayo kodwa thina esasibaleka saya endaweni zokucatsha we felt very safe. Sasiphephile even sikwazi ukuthi ungakhala umbhobho khona kodwa sasiphephile ngoba sasingekho endaweni eligceke sasingekho endaweni ongaba lula ukuthi umuntu afike kithi sasisendaweni ephephileyo. Ngifuna ukukhuluma lawe indawo yakho yokuphepha ingaphi nxa kuzafika isiphepho njengoba umhlaba lo uleziphepho nxa kuzafika kudume izulu kufike kudabuke amanzi umhlaba ukhohlwe ukuthi abantu bafanele baphile nxa sekunjalo uzacatsha ngaphi. Indaba engiyifunda lapha kusihlabelo lesi esika 61 uDavida uyabhala lapha ubhala indaba emnandi uthi yena zwana ukukhala kwami onkosi lalela umthandazo wami kusukela emaphethelweni omhlaba ngizakukhala kuwe nxa inhliziyo yami nxa impilo yami isithunjiwe ithunjwa nxa sengisehluleka when I am overwhelmed when my heart inhliziyo yami isikhulelwa isidinwa inhliziyo yami isiphela amandla uthi nxa inhliziyo yami isiphela ngizakhala kuwe ngizamemeza igama lakho zwana umthandazo wami Nkosi yami. Uthini uDavida uthi thungamela mina lead me to the rock that is higher than I.
ngithungamela ungise edwaleni elingaphezulu kwami. Ngifisa ukuthi uzwe indaba yedwala. uDavida ukhuluma indaba, ukhanya uDavida wayelolwazi thize. Wayekwazi ukuthi likhona idwala, ikhona indawo okungacatsheka khona, idwala elingaphezulu, idwala elehlula konke, elingavikela kukho konke. Idwala lelo akhuluma ngalo uDavida ngifuna ukuliveza namhla nguJesu Kristu. Akula elinye idwala abanye bahlabela ingoma bathi o Jesu lidwala lami, nguye usindiso lwami, ngingeze ngathembo kwami, ngophaswa idwala lami. uJesu lidwala. Ingoma le ekhuluma ngoJesu njengedwala zinengi zona, kodwa namhla ngifuna ukuthi nxa ubamba ingoma le uyakuyihlabele lawe, nxa ungaza kuyihlabele bayayihlabela abanye abayithandayo. uJesu lidwala, babe sebephinda kumpinda uJesu ulidwala. Akukho kunye, omunye umhlabathi wonke is sinking sand. Ayo indawo yonke ongacabanga nxa kungasiko kuJesu emhlabeni lo, indawo yokuphepha, kungaba isiphepho esemkhuhlane, kungaba sezimpini, kungaba sesonweni, kungaba kokuhlukuluza, kungaba sekufeni, uJesu yindawo yokucatsha. Akukho indawo emhlabeni ongacatshela ukufa. Abantu bakithi abesintwini bayathanda bayesaba ukufa, bayafuna futhi ukucatshela ukufa. Bajwayele ukuthi nxa sekufiwe babe lemgcozo kube lezi izinto, bafake imlahla abantu, bafake lezi zinto zokugeza ukuthi nxa ugeza bazama ukuxotsha ukufa, bakuvitshe lo umvalo sangane lakezo zinto zonke abazicabangayo ongazazi. Ngeke ngizazi zonke, kodwa bayageza, bafaka izinto ezenza ukuthi bathi bangaxotsha ukufa, benze ukuthi imkhuba eminengi ezilayo eminye bezama ukuxotsha ukufa. Bazi bafake lemkhuba kuthiwe lesihlahla kasibaswa, lesana siyabaswa, bese saba ukufa. Bayaswela indawo ledwala lokucatsha emfuna ukubavezela khona ukuthi uyakwesaba yini ukufa na? Uyakwesaba yini ukufa na? Nxa sekugulwa kuvitshwe, othanike ngikhulume enye indaba. Izindaba engangizizwa lezi ngangaxoxelwa ukuthi kudala abadala abanye babehamba bayodinga into eyokuthi bazame ukuvikela ukufa. Okunye kwakhona kuthiwa babesidla badle inhlathu, bayifake emithini engayaziyo. Abanye kuthiwa ngumafavuke njengedabane, angikwazi kwenziwa kanjani. Befaka zolezo zinto ezenza ukuthi umuntu mhlawumbe aphuze ukufa, mhlawumbe angafi khona ukufa. Babe zama udinga indawo ukucatshela ukufa, bazama udinga uDavida azakhuluma ukuthi ukufa kakucatsheleki, ngaze ngiye phezulu ezulwini, phezulu khona lezibhakabhakeni kuza ngifica ukufa, ngaze ngiye phansi olwandle kuza ngifica ukufa, ngaze ngiye empumalanga, ngaze ngiye entshonalanga, ukufa kuyamlandela ozele ngowesifazane. Kodwa ngithanda ukukhuluma namhla ngendaba yokufa le. Ngifuna ukuyiveza sobala njengomuntu ochumayelayo. Sengihambe ezimfeni eziningi, ngafica abantu behlupheka kakhulu, abantu bayazama kodwa kuyehlula, siyaswela indawo yokucatsha. Namhla ngifuna ukuletha indawo yokucatshela ukufa esabekayo. uNkulunkulu uzasiphathisa. uDavida lapha uyakhuluma uthi ngicela ungithungamele edwaleni elingaphezulu. Lead me to the rock that is higher than I, the rock of salvation, the rock that is idwala lamadwala, idwala engathi ngacatshakile kungabi lalutho. Phela ngeke ngakhuluma ukuthi wakwakhala umbhobho. Nxa ungale kwedwala ayikhona ilitshe, nxa ungale kwedwala ingachaya ibhazuka, bangachaya imibhobho eminengi. Idwala yindawo eyayisaziwa historically ebantwini lapho iBhayibheli labhalwa khona, izikhali ezazisebenza zazingeke zifinyelele ukulimaza umuntu ngale kwedwala. So nxa kufakwa lapha kufakwa the ultimate, indawo yokuvikeleka epheleleyo okwazakala ukuthi umuntu nxa ecatshe khona ucatshile. So namhla idwala yindawo esingayibiza sithi yimpelela, the ultimate place of safety, the bulwark, the whole protected place, indawo evikelekileyo, indawo engabizwa kuthiwa stronghold, indawo evichileyo, umduli wesabekayo. uJesu is that rock. uJesu is that higher rock. uJesu lidwala elingaphezulu kwamadwala. Ngifuna ukuthi uzwe ukuthi uDavida uthini. Uthi ngithungamela edwaleni elingaphezulu kwami,
elingale phezulu naturally nxa kulengozi empilweni nxa kulokwesaba empilweni nxa usesaba ufuna ukuba ku higher place ube sendaweni ephezulu lapho ngathi ungahlala khona uyabona phansi ukuthi kwenzakalani so uthi lo umuntu obhala lapho uDavid uthena ngifuna ukungithungamela ungibeke endaweni ephephileyo a higher place where I can see all the troubles ngizibone lapho alhlupho soluyeza ngichethe ngithi namkana okunye sekusiza ngichethe ngoba ukupho vintage point endaweni ephakemeyo there is no vintage point of seeing life except ukuthi sibe kuJesu nxa uJesu usendaweni lapho ubona khona impilo ngendlela eyona ubona in the correct perspective impilo ibona ngelihlo elibonayo elizwisisayo elivikelekileyo ungabe uyavikeleka esonweni uyavikeleka ekufeni uyavikeleka engozini even entweni ezichaphaza impilo uyavikeleka ku corruption into echaphaza impilo uyavikeleka kukho konke ongakunakana ngifisa ukukhuluma lapha ngiphinda futhi uDavid uthi uyafisa why efisa wayezazi ukuthi ukuthakathaka wayezazi ukuthi kalamandla wayezazi ukuthi yena utemporary ungumuntu obhubhayo ungumuntu ofayo izinto zonke zasezimehlule phela uDavida indoda yempi phela uDavida indoda eyayisazi izinto zonke eziphathele lokuzizama ukuzivikela wayengumuntu ohola amabutho eke waya ezimpini ezinkulu eke waba ngumalusi oyesabekayo wanelisa ukuvikela izimvu ezindaweni ezisabekayo ezivikela kuzonke into ezihlaselayo lezikhathazayo ngifuna ukuthi amabala engiwakhuluma lawe ungizwe kuhle ngifisa ukuthi ukwazi uyini okuhlukuluza impilo yakho ofuna ukukubalekela kuyini osekuthwalise nzima okuhluphayo uJesu ukhuluma lawe namhla ukuthi wena ohlutshwa yilokho okuhluphayo kule ndawo engcono there is a place kule ndawo yokucatsha abanye bathi bona kule ndawo ngaphansi kwamaphiko kaJesu indawo kwezinjalo yokucatsha ziningi izingoma ezikhulumayo there is a place of quiet rest indawo ethuleyo yokuvikeleka a place in the barn kuJesu la eceleni kwakhe ehlangothini lwakhe akulandawo ephephileyo ngaphandle kwangaphansi kwamaphiko kaJesu uDavid uyaphinda la uthi yena ngifisa ungise edwaleni elingaphezulu kwami ngoba wena uvele ube indawo yami yokuphepha for you have been a shelter for me uvele ube ulokhe kusukela ube indawo yokucatsha ishelter ngumthunzi kwesinye isikhathi nxa uchiswa lilanga kumele ube ngaphansi komthunzi nxa uhlutshwa uhlutshwa umqando kumele ube ngaphansi kweshelter umthunzi ishelter sesixoxe ngayo ushelter ngakhuluma shelter ishelter ngasikhuluma ngoba lendlu sithi ishelter ukwenzela ukuthi ucathele konke nje umkhathi ucathele izinyamazana ezihlukuluzayo ucathele konke okuhlupha nje empilweni ishelter is very important so uDavid uthi wena uvele wena nkulunkulu you have been a shelter for me ube indawo yami ube yindlu ube indawo yami ukucatsha ube ngumthunzi wami ube yikho konke shelter God is our shelter in the time of storm ikhona ingoma esho njalo ithi ulidwala esikhathini sesiphepho a shelter in the time of storm uNkulunkulu ovikelayo owaziwa nguDavida uNkulunkulu ovikelayo owaziwa ngabasendulo uNkulunkulu ovikelayo esimthandayo engxenye lawe engikhuluma lawe usuke waqatsha waya kuJesu ngesikhathi sokuhlupheka kwakho wadinga ishelter in the time of storm uthi yena ohlabela lidwala elilamandla yisiphephelo sami noma impophoma sezimpompoza uJesu lidwala elinamandla ngumthunzi owalumhlaba uJesu is the shelter for the whole world lidwala elamandla indawo yokucatsha ngumthunzi walumhlaba umthunzi phakathi kwani ngifuna ukukhuluma into engiyaziyo ukuthi engxe yayo yakuhlupha lapha emhlabeni sisempini yimpi phakathi kokulunga lobubi uSathane ujonga impilo zethu
uthi uJesu ngayemchasa ingwenyama ebhongayo idinga noma ngubani engamudla isikhathi sesiphelile usathane kwathi isikhathi sakhe vele sesiphelile uyingonyama ebhongayo ebhodabhodayo ifisa ukuthi ivodloze noma ngubani ongaba engaphephanga so impilo yakho kayiphephanga ungazibona namhla uvukile kwasa ilanga latshona walala futhi wabuye wavuka abantwana kabalahlupo olukhona namhla kodwa sisempini nxa lingacatshanga kuJesu kule problem ngoba mhlawumbe uthi uSathane striker he can strike angashaya ngokufa angashaya ngomkhuhlane wesabekayo angashaya noma ngangani konke khonokho kuza kuchaya ukuchithe impilo yakho ukuchiye ukudisarray impilo engasahlangananga ngifuna ukukhuluma lawe nxa ucathe kuJesu noma yini ezayo impilo yakho iphephile noma yikufa noma ngumkhuhlane noma isikuswela noma yini uJesu nxa esempilweni kuya direct impilo iyamoderatheka iyahamba noma ungakhathazeka ngaphakathi kube buhlungu kodwa impilo ilokuqhubeka kusiba kuhle uDavida okhuluma lathi lapha uthi yena thungamela mina akungise edwaleni elingaphezulu kwami ngifuna ukuthi ngikhulume labazalwane the rock that is higher than I ngifuna ukuthi ngithi mina abanengi bethu sikhathele imshado yethu iyabhidlika ayiphephanga kuyachilana izike yasahlangani kuhle omnye udonselale akula kuphepha ama relationships la they can get healing kuyelapheka bazalwane ngoJesu nxa uJesu eyiyo elibhande elihlanganisa umama lobaba uyelapha yikho kuthiwa lidwala ungacatshela even umtshado wakho can safely be kept can be safely bound ubotshwe ngebhanti lesiphambano uJesu uzimisele kusele wena ukuthi uvume umtshado wakho angawulungisa ubudlelwano bakho labantu bakho angabulungisa ubudlelwano bakho lezihlobo zakho angabulungisa nxa bungalunganga ubudlelwano angakugcina uphephile kulokho kuyingozi ongakuthathela ukukholwa kwakho angagcina impilo yakho ihamba akuvikele ku stress akuvikele ku BP akuvikele kuzo zonke izinto ezingahluluza impilo ugcina ungasakwazi ukuthi wenzeni ngifisa ukunika lapha uDavida uthi yena umhlaba nxa uhlukuluza umhlaba nxa usukhathaza impilo yami nxa inhliziyo yami isikhulelwa nxa isisiba buthakathaka when I am overwhelmed lead me to the rock that is higher than I akula nto bazalwane ngifuna ukukhuluma ngayo namhla ngaphandle kokuthi nyakwazi ukuthi lawe ususindwa uphethe mambande azisabambi izandla sezibuthakathaka ihlombe selinyela umsipha awusavumi ingqondo zikhathele impilo isicikizeka the life you live is so miserable because things are not coming together you are not able akusahlangani basithi batsho njalo abalezinsuku bathi akuhlangani lutho uthi lapha uDavida nxa zingasahlangani noma ngezomkhonomi nxa zingasahlangani noma ngeze family life nxa zingasahlangani noma ngeze spiritual life yami nxa zingasahlangani socially nxa zingasahlangani psychologically nxa zingasahlangani in all spheres of life uthi lead me to the rock that is higher than I tungamela mina ongise kulelo dwala enenisa ukukhangela impilo holistically health wise yakhangelwa physically yakhangelwa emotionally yakhangelwa relationally yakhangelwa in all areas of life Jesus is the rock of salvation ngifisa ukuthi ngithi mina lapha uthi yena nxa sungithungamele uza for ube uvele wena uyisiphephelo sami ungumthunzi wami you have been my shelter and a strong tower from the enemy a strong tower from the enemy abanye liyawazi kule nkulumo enje ethi mlindi odongeni lweziyoni lindi edongeni lwani beziyoni udonga lweziyoni yindawo okuthiwa lapho nxa isitha sisiza abantwana bakaNkulunkulu iziyoni yayilemduli eJerusalem iziyoni ungathi ziyoni uthi Jerusalem old city uyakukhuluma kule ntaba izeziyoni kulezi ntaba eziyoni eseJerusalem so ungakhuluma ngeJerusalem leziyoni ukhuluma ngendawo enjani efananayo umehluko ukuthi kwakule micho emkhulu nxa kuthiwa Zion kwakukhuluma ngomucho omkhulu ngentokozo yokwazi ukuthi umuzi kaNkulunkulu iJerusalem a city of peace but in Jerusalem there was Zion
the Zion is in Jerusalem. Indawo yokuphepha, indawo lapho kwakule stronghold uNkulunkulu othenjwa khona. So uthi yena lapha unjenge tower ezitheni zami. So itower leli kwakusenza njani? Ngithe ngike ngathi ngathi endaweni ephezulu ephakemeyo kwakusithi kulinde khona abalindi. Abalindi balinda ukuthi bakhangele isithi esikhatshana le. Nxa isitha singakafiki sihle sibone ngabalindi ngike ngalihlabelela ingoma umlindi odongeni lweZion buthini ubusuku isikhathi sesithini ikhwezi selizavela na. Indawo lengoma lethi umlindi edongeni lwaseZion ikhuluma ngalindaba ukuthi lo mlindi wayelecala nxa angabona isitha sisiza asiyekele usizo sofika. Yikho abafundisi kuthiwa ngabalindi, they are the watchmen on the walls of Zion. Ukwenzela ukuthi babone isitha singakafinyeleli ibandla. Ukwenzela ukuthi bakhulume bakhuze bacebise ibandla ligijime ngendlela. La namhla ngikhuluma njengomlindi odongeni lwaseZion. Uthi yena lapha uJesu uDavid nxa ekhuluma uthi njengomlindi odongeni ube umthunzi wami, ube indawo yami yokucatsha. Ube strong tower. Strong tower yiyo udonga lwaseZion itower umphothonga lapho okuhlala khona abalindi khona. Ngifisa ukuthi ngithi mina ukhona yini umlindi empilweni yakho? The strong tower. You have been a strong tower for me. Ukhona yini umlindi othi nxa izitha zisiza athi lapha bhasopa ingozi, athi lapha bhasopa ingozi, athi lapha bhasopa ingozi, abe sekutshengisa ukuthi nansi indlela hamba ngayo uphephile nxa uhamba ngalindlela, ngoba impilo lesiphila kuyo kuthiwa ikhona indlela ekhanya inhle emehlweni abantu kodwa isa ekubhubheni. Kanti ke uJesu uthi mina ngiyindlela, ngiliqiniso, ngikuphila. He is our strong tower, the truth and the life. He is the way, the truth and the life. uJesu nxa sikuye siphephile. That's why uDavid esithi ube uyishelter, ube uyisivikelo, ube ulihawu, ube ulidwala lokucatsha. Abe sekhala kuNkulunkulu athi nxa impilo isichisa, nxa isivunguvungu sesibulala impilo, ngicela ungithungamele edwaleni elingaphezulu kwami. Lead me to the rock that is higher than I. Ngifuna ukuthi ngibuye futhi lapha ka features anyana. Indaba engiyifundayo ithi yena I will abide in thy tabernacle forever. nguDavida osefunga la. Itabanekeli ngizakhuluma kafitshane. Itabanekeli yindawo lapho okwakusenziwa khona inkonzo yemhlatshelo. The tabernacle. I'm not going to deal with that too much today. Itabanekeli yindawo lapho okwakusenziwa khona inkonzo zomhlatshelo. So David uthi angizukusuka etabernakelini, angizukusuka endlini yakho. Lakela muzo uDavid esithi uYehova umalisi wami angikuswela lutho, uyangisa emadlelweni aluhlaza, uyangisa emanzini acwengekileyo. Athi noma ngihamba phakathi kwesigodi sethunzi lokufa angikwesaba lutho ngoba wena unami. Abe sekhuluma futhi athi udondolo lento ngakho kuyangenza njani, kuyangiduduza. Thy rod and thy staff they comfort me. Abe secina isihlabelelo sesa-23 athi yena ngizakuhlala endlini yakho inaphakade. I will dwell in your house forever and ever. Ufuna uhlala in the presence of God. Ufuna uhlala ebukhoneni kwaNkulunkulu. Where God dwells is a place of safety. Lapho uNkulunkulu ahlala khona yindawo yokuphepha. Angizukuya kachana bazalwana abathandekayo, ngifuna ukuhlala kulindaba. Ngihamba ngalesi sihlabelelo sika 61. uNkulunkulu uyakuthanda, uNkulunkulu uyangithanda. Angifisa ukuthi sibone ukuthandeka kwethu lapha. Uthi yena uDavida, ngizahlala endlini yakho etabanekile ingunaphakade. Ngizakwethemba kuwe njalo. Ngihlale ngithemba ukuhlala ngaphansi kwamaphiko akho. I will trust in the covert of thy wings. Ngizathemba ekuhlaleni ngaphansi kwamaphiko akho. Abe sekhuluma amaphiko kaNkulunkulu. Isaiah uyakhuluma kwenye indawo athina, they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Teach me Lord. Ngabanye sebehlabela sebebilezela bathi fundisa mina ukulinda. Awufundi akuphongulinda kuphela. Kule ndawo yokulinda hlobo zami ethandeka, indawo yokulinda it is in the hands, in the arms of Jesus. Ngifuna ukukhuluma ngibale enye ingoma eliyaziyo ithi under his wings I am safely abiding.
Though the night deepens and tempests are wild, still I can trust him. I know he will keep me. He has redeemed me and I am his child. Ngaphansi kwamaphiko akhe ngiphephile. Noma ubusuku sebumnyama lesivunguvungu sesiphephetha amagagasi esehlukuluza. Ngizamthemba njalo ngoba ngiyazi uza kungigcina. I know he will keep me. Ungisindisile njalo ngingumntanakhe. He has redeemed me and I am his child. Abese qhubeka eshaya impinda athi under his wings who from his love can save. Under his wings my soul shall abide, safely abide forever. Ngaphansi kwamaphiko akhe ngizakuphepha ingunaphakade. Istanza sesibili athena under his wings, what a refuge in sorrow. Ngaphansi kwamaphiko akhe indawo yokuphepha ngesikhathi sosizi. How the heart yearningly turns to its rest. Inhliziyo iyagijimela ekuphumuleni lapho. Often when earth has no balm for my healing, there I find comfort and there I am blessed. Uthi nxa umhlaba ususwela ikhambi lokwelapha, lapho kuye ngithola induduzo, ngithola isibusiso. Under his wings I am safely abiding. Under his wings I am blessed. Ngibusisekile ngaphansi kwamaphiko akhe. Istanza sesithathu uhlamvu lwesithathu athena under his wings, oh what precious enjoyment. There will I hide till life's trials are over. Sheltered, protected, no evil can harm me. Resting in Jesus, I am safe evermore. Uthi ngaphansi kwamaphiko akhe kule ntokozo engapheliyo. Intokozo engapheliyo. Ngizakucatsha khona izinhlupho lobuhlungu, lama temptations, lama trials, lapho konke okuhlukuza impilo kuze kwedlule. Ngivikelekile, sheltered, protected, no evil, akunabubi obungamfinyelela. Resting in Jesus, I'm safe. Ngihlezi emaphikweni kaJesu, ngiphephile ingunaphakade yonke. Ngifuna ukuthi ngikhulume lana izihloko zami ezithandekayo ukuthi uthi yena uDavida, ngifuna ukuhlala endlini yenkosi. Isifiso sodwa esikaDavida yikukhonza uNkulunkulu. Nxa kukhulunywa ngethabanekeli, umuntu esithi ngifisa ukuhlala endlini yenkosi, uthi ngifisa ukuba inceku yakhe, ngifisa ukuba umntanakhe, ngifisa ukuba isithandwa sakhe, ngifisa ukuhlala endaweni ephephileyo. I want to say this to you. In the tabernacle, that is where Jesus is now. uJesu kaThesu sendaweni engcwele kuthabanekeli. Nxa ufuna ukuhlala kuthabanekeli njengoDavida, uthi wena ama-vows ukakhuluma wathi sengenzile izifungo zami zokumkhonza, ngenzile izifungo zami zokumlalela, ngenzile izifungo zami ukuthi ngizakuphila endaweni yakhe, ngiphile impilo ehlambulukileyo. Nxa uhlala ngezifungo lezi usethabanekelini, uJesu ekuncengela izono. Ngaloma ukhathazekile uke wabona uyabuya ethabanekelini uzovuma izono zakho. Andayazi day of atonement, uJesu uphakathi kwendaba yokuncengela le ndaba yokubuyisana noNkulunkulu, the great reconciliation. Isikhathi sethu sokuyaphepha, izono ziyaphitiza umhlaba. Khathesi abantu sebekhonza yonke into engakhonzeka, sebelandela yonke imimoya engalandeleka. Le ndlela esisiziphilisa ngayo isiphikisana lokudala kwaNkulunkulu. Owesilisa kasakwathi ungowesilisa, owesifazana akakwathi ungowesifazana. Yonke into ihlangene njalo, imizwa yabantu isihlanya. Abantu bafuna ukubuthwa, impilo ifuna ukubuthwa. Kuyini okukhathazayo? Are you emotionally troubled? Kuyini okukhathazayo? Are you physically challenged? Kuyini okukhathazayo? Is it your health? Kuyini okukhathazayo? Ikwesaba ukufa yini? Kuyini okukhathazayo? Ngithe mina indawo yokuphepha ikuJesu. uJesu umemeza umhlaba wonke ukuthi lo okholwayo abe ngophephayo. uJesu umemeza umhlaba wonke abahlutshwa izinhlupho noma izimpi zakhona. uJesu uyakubiza namhla. Ngifuna ukuthi mina ngikhuluma amabala amokugcina. Lead me to the rock that is higher than I. If you lead me to the rock that is higher, be a strong tower for me. Ngithungamela edwaleni ngaphezulu kwami, ube indawo enamandla, isiphephelo, le ndawo yesisekelo, indawo yokuvikeleka, indawo yokukhusela impilo. uJesu
uJesu uyikho konke khonoko. Uthi yena uDavida, nxa ungangenzela khonoko ngizakuhlala endlini yakho engunaphakade yonke. Futhi ngizakugcwalisa izifungo zami engizenzile kuwe. Ukhona yini? Uyangizwa yini? Ulalelele lelizwi yini? Ulani ukwehlulayo? Ulani osefuna ukuthi uphakanyiswe? Ulani osewukhathaza impilo? Ulani ukhathaza umphefumulo? Ulani uhlukuluza yonke into oyithembileyo? uJesu uthi, "Wozanini kimi lina lonke elisindwayo nelikhatheleyo, mina ngizakuliphumuza." Ngifisa ukuthi mzalwane othandekayo, nxa ulizwa leli lizwi, wothi lami, "Lead me to the rock that is higher than I." uNkulunkulu akubusise isihlobo sami, asikhuleke nini. Baba wethu osezulwini, kasilayo indawo yokucatsha ngaphandle kwakho. Siyakhuleka namhla siqaphele umbhalo. Silandela uDavida. uDavida wayelezitha. Esinye isitha esikhulu esilaso thina apha emhlabeni nguSathane uqobo lwakhe. Ngakho ngenxa yakhe siyesaba impilo sithuthumele imizwa yethu kayisakwazi ukwenza. Inhliziyo zethu zikhakhamele zethukile ziyesaba. Nkosi ethandekayo, senzele umusa. Sithungamele kulelo dwala elingaphezulu, the rock that is higher. Nxa usenzele njalo, siphe iprivilege laleyo thuba elihle ukuhlala ethabanekelini endlini yakho engunaphakade. Kuze kufike usuku oluhle ozakuthi amagugu akho khona usibuthele ekhaya ngoJesu siyakhuleka. Amen. Amen.